Maksudnya belum Bonoit. Aku kali milian makas tenan atau raung belha. Kita bela hal hal. Kalian tahu Bonoit? Oke, lihat itu force lumayan. Tambah force senema kau bilang kau bilang sukses. Tambah lihat sih ini force senema. Kau bilang ini berbeda. Kau bilang hamil kita force Bonoit. Tambah ini force. So here lah kau bilang ini force. Kau bilang hamil ini Bonoit. Tambahnya aku ni orang kau kuliah di phone ni dulu. Masih lalu aku respeto. Bayi inan ama. Pembina mesti ada memang aku dalam presensi parti ini. Lalu kami agradece bayi. Tambah ho ini spiritu batinas o spiritu da nabe mak anoi hadomi wa nau de se baraozo ebe ma go omin o metan sucesso da ne o sucesso ne o so si hamna rasi o sucesso ne mas mai hosi ta hosi tamane kala da ne o se kolia botol des mak importante ya kala ne ida ma kolia ko na ba educação informal mak educação ida nabe abu o si inanama família consideração a voz minha deve me tahu Hanoi ba uang kami onda me alpi tambah kemudian kalau pada educação primeiro tem habu usi itani família se a família medi ma educação be continua bagi segundo hakol kolia itu ang kona ba educação formal ba how yang bisa ngi dalam be mabot how akan continua na sekolah habu primeiro usi primária, pré-secundária, pós-secundária, com iniciativa, com visão, com meio de macauia, por haver continuado na universidade. Também ini kalau prosesu akademik na universidade ini, prosesu dan memang luang terus. Saya mengira itu untuk kontak apa prosesu dan yang saya intikan, aku kontak bela orang masuk ini ruang laut. Também harus dilakukan. Kung kami susah kami terus, tambah kami susah kami terus. Atau saya nama kita bos hal apa? Sampai momen di dalam, kau si kuliah itu, kau apa? Kau proses itu, Boris, iya familia, nebemak, simples, familia dan nebemak, inti kata, la pura punya mata. Pada bosan ni domi nabi makot, bosan ni dia, mehi dan nabi makot sihakar kata, orang, how mabek, pada wakar komati. Sampai itu nak ukar prinsip juga ni hanya akuta. Pakai bahasa yang nakasih kan, orang dia ni dia, mana cakap ni orang dia macam ni. Aku sah dengan keamanan. Iletrado, vai a cara com ansia, lá vem na continua iletrado, aí saya berbe instruído. Depois nem ausente kata. Olha bom sih memang nem motiva a força kau. Itu na prosesu aprende. Tamane o orang kau berlatih kau ni ya. Estudo di universidade da Paz. Sudah uang ida husi apa domingos alianza namos kusi familia ruan de bemak aqui a kau to orang mabot kau lagi buat dia lebih mau seru basir so ele buang dia hidup a troca maka tradisi tapi lagi orang dia lebih mau seru yang namanya konek so dia itu kuliah kau nak itu prosesu ini saya motiva sama Valencia. So mira te kuliah ko na ba kita neteros la kumpara ko ina nama sineteros na ba si halo ba ita tamani ako kana puso ba alin sila na naman agora nam si continua ina ensino secundaria imos balon nebe agora dram continua le universidade dele na ba tapi avança olhe po ang ida kata how foi ma semester satu how foi ma semana satu tinggal kan palavra nasaw timor ni so ita sedang so ita de tamane mahawra moto na tete kata lawas ang kapasidade magdignifica hauni matene may de hauni altitude magdignifica hauni matene moto tu matene may ila ni altitude la dia mas le fo balon ban ni matene ke be matne tamane primeiro tem con altitude ni dia bang
O hindi na balik ako ni Martin. Claro, pasaliwan ang kaso ta. Segundo, educação não formal. Nela aluno mas agradece para colegas. Nebe agora da universidade, nebe agora presença fati nani. Lalu mo sinya tulo. Lalu mo pa haminia orientador malu kata ya presença fati nani. Lalu agradece para ini. Tabosi nania motivação. Libusi tabosi na experiência nebe mai tabosi fa ba hau. Oh, orang kau bilang tinggi, kau ini metas nebe dia. Tapi inglês hau empresa presidente da ex-presidente Usi Africa nanti kata Nelson Mandela nanti kata education is most powerful. Weapon against resistance to war. Ini kata educação ni asa arma ini. So ni ada tu bela transforma mundo ini. So ini lah educação. Autentik kata hanya semusik itu nanti kata asam saya faham. Los Teles. Oh ini rasa educação amrik medi mak kita boleh bodoh tu dia. Kita boleh bodoh tu bela transparansi. Jika educação bola dia autentik kata kita mau saber conhecer dengan base kita nesse. Bagi kita aprende, kita tahu praktika, kita pesquisa, kita mau bela aplica buat dia. Taman harus ke kuliah nalutan, harus bulu how ni ina. Tapi mak durante ni acompanha how, ia how processo aprende durante esse semestre. Semestre primeiro to how finaliza to how remata. Também eu quero convidar a senhora Antonina Jesus Brito satu pelo mais hambre kau. Senhora Azulia. Senhora Antonia. Iya. Tidak emak. Kami ini adalah sempre muito how durante how estudo toma. O processo nem lá os fácil. Kita tu atingir kan objetivo. Mesmo o asor desafio iway, niya mo asor desafio iway, ay be ni sempre kan meeting kau ni lima. Ni dia uang, kau lah hanoy kata kau tu saya riku, kau riku makimi. Uang, kau sila karak buat nabi mahawiyah ni onia. Ni tu kau sila kau buat nabi para bahu yang rasi, ay kau para wak solo yung mau niku. Tambah buat nabi mahawiyah, idanya lausaunya, yang buat ni onia. Tampaknya nak bohong orang, kau boleh finaliza kau ni estudo dan ni, kau sendiri kata, domi nebe mak durante tinan nyalaran, idan domi nebe buat terus. Mesmo asal desafio ini, ansa wong kau ni pun hati kata, ni sember kara kau ni, jadi ansa, bohong orang ni mak, kita terus ansa ni, pasti ambaruan, buat tren kau terus, ambaruan terus dan sukses ni memang. Nero ni aku suka malu sih sama bela basket dia kali. Ini aku juga malu sih pasti nanti. Kok atau suruh buat nabi makor. Kita mau sih kamang ni tinggal selalu yang lain. Inggris kita make something that harm you will be busy in translator. If you write something to be called in translator. Halo buat nabi makor agora mau sih kamang ni tinggal selalu yang lain. Oh halo buat nabi makor mau sih orang tinggal selalu. Oh, bapak. Apa yang dia mau berikan apa? Itu kira-kira sampai telepon nombor.